هەیەمێرەکی ڕوودا هیچ مەراق نەکن حتا کو ڕوودا و دەنگێ وەبە هون بێدەنگ نابێ. ئەگەر دەتەوێت هەموو دنیا هەواڵەکەت بزانێ و ڤیدیۆکەت ببینێت بۆ ڕووداوی بنێرە 1950 811 0001 جنابە تاقیکردنە داخستن جەنابی سەرۆر ئایا هیچ کۆمنت و کاردانەوەیەکتان هەیە سەبارەت بە هێرشەکانی ئەم دوای گروپەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا بۆ سەرهێزە کوردیەکانی هاوپەیمانی ئەمریکا لە حەلەب؟ ئێستا ئەمە هەیە و دەمانەوێت بوەستێت. دەتەوێتکردەکان لەسەر زەوی چه هەنگاوێکی گرتوۆتە بەر بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دۆخەدا؟ ئاشکرایە کە بارودۆخەکە زۆر سەخت و پڕ لە تەحەدایە. تەمدەڕابی نۆتەنا بما بخۆن حەفتاکی وە چ دەدەزارە؟ ئۆ بەس ئاوات بە شەکە گەلێکی بە حەشەرمەشەر دەخوازم گیان خۆش بە. ڕووداو لە هەموو شوێنێک. هەر کەسێک ویستێک ئامانجێک و ئازارێک بۆ ئێرە هێناوە. گوێگرتن لە ڕاستیەکان بەرەو ڕێگای ڕاستمان دەبات. ئێرە شوێنێکە بۆ نیشتیمان سازی. لەگەڵ ڕەنج بە سپۆنسەری ئاسیا سێڵ. تەماشەوانên hêja dem baş ji Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê êvar baş çi xweş e ku ez îşev vê dîbeyta taybet ji Qamişlo ji we re bi awayekî zindî pêşkêş dikim. Gelekî kêfxweşim bi rastî di nava karmendên dezgeha Xêrxaziya Barzanî û heyva Sora Kurda me ku ev çend rojin xizmeteke gelekî mezin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê re pêşkêş dikin. Renc دوستê min Renc Sengawî ew alîkariya ku te li Başûrê Kurdistanê kom kiribû ew alîkariya ku xelkê Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê pêşkêş kiribû ev e me gîhande vê derê niha di kamyonan da ye lê ji ber ku baran dibare nikaribûn wan kartonan ji kamyonan daxînin ji bo ku karton şil nebin û ziyan negihê wê alîkariya ku ji Başûrê Kurdistanê hatiye vê derê. Alîkarî gelekî giring e bêguman. Min dît dema ku em ji Sêmalka Pêşabûr Sêmalka derbasî vê derê
روجاوای کردستان بون خلق لسر ریان سکنی بون ریز گرت بون آلا کردستان بلند کربون و جنان کچان زلغت دلیلان دن براستی او قاس کیف خوش بون دو گوتن ام نو پی حسیان کو ام کرد براین هفن ام نو پی حسیان کو تنه پشتا مک کردن تنه ام دکارن پشتا هف بگرن لوی داری از وی پروگرامیش وارا پیش کشت کم چند روزان از الوربم من تیمه کی باش بخارج هولیر آنیه ور ایرو اف دی بیتا سبی امی بولتنین سیاسی وارا پیش کش بکن تماشاوان اینجا میوان من هنه راپورت من هنه تشتی کاج مجوره آمده کری هیا لوی داره اون امی بینن سر اکران روداوی دستگاه خیرخوازی برزانی که جروجا یکمین ده به تو آواهی تقصیر نکریه 24 ساعتان خدمت کریه هنه کس لوی داره هنه بهتری 10 روزن که مالان خواه ندیتنه یعنی جباشور هاتنه لوی داره خدمت تکن کار دکن سروک دستگاه لوی داره موسی احمد اوی ببا میوان من دلگش عیسی فاطمه هیا هف سروک هیوا سورا کرد کچو خورتن کرد یعنی روجاوای کردستان گوانجی مل دانه ملین کارمندین دستگاه خیرخوازی برزانی و خدمت خلق می روج آوای کردستانی دکن هر دو جیب خیراتن کیف خوش بود کیک موسا چه باشه کیک دلگشن هر هبن چه خوشه که از دو دستگاه این مزن یک لباشور کردستانیش باشور کردستانی هاتیه یک شی هیوا سورا کرده دستگاه روج آوای کردستانی چه باشه که از دبینم کیک موسا والکیلا که هاوی خدمتی پیش کشت کن مالا و آوا به افجی هند بینن افجی کارمندن بشکی گمن ج کارمندن هر دو دستگاهان لوی درنه جبر کویندن لدروا کارت کن معالی کاریا کو رنج روداوی کوم کربو کاک موسا آنی وی داره مسوز دار رنج مگوز رنج آلی کاری دبمو پیراده چمو پروگرام لوی داره پیش کشت کم و فلکسا رنج سنگاوی جی لپشت یا روداوی تو چاوی چهار روزی خال داری در باستی که پیشی ویش برو بیشه که موسا براستی ام سپاسیا و دیکین دست خوشی جبوی وان کاروان هاری کاری و جبوی کاکرنجی جبوی رودا و با آوایی که گشتی بری هر تشتکی جبوی خلق کردستانه راست بو پشتیوانی وان بو وی ایکی که همی به هفرا سر پیارابونه دست خواه دای دست هف پشتیوانی آمده کن مهر گاف گوتیه که خلق کردستان مینا چیاه که مزن یک کردستان الپشتامه و یک کریه براستی جی ام بچین هر جهه کی دست ما پراب پشتیوانی آوان و بلیل هنده جی وقت وی ناو مزن دبین ناو بارزانیه مزن کو ناو دزگه خیرخوازی بارزانیه کو مکا خو بخشان لجهه کار کردنه و لدروی کار کردنه جی چه گاوا وانا نهشتیا کو کیماسین کارمندان جبوی مچه ببن ده آلیه تندرستی ده هر بیا وکا جیانه ده پشتیوان منه آمادن آنها جی از سپاسیاوان همیا دکم و مهرگاف اول چنجارا گوتیه دست ایک به ایک وان کچا خورتان وان جنان وان مامستایان وان دکتوران ماچی دیکن اون کو به دست خو آلیکاری کوم کرن و پیشکشی و هوا دزگه خیرخوازی بارزانی کرن و دیسان سپاسیا وان همی پیوندین تلفونی دیکن کو روزانه بمو دیکن آمادهی وان هیا کو مینا وان کارمندان بهن لویدره خدمت خلقی خوب کن لویدره کاک دلک از این وارم جمت دقیقا که از این وارم جمت جبر کو در راپورت این مهنه از این گلک پرسانش تبکم کاک موسا پرسا کوبانی جاش تبکم جبر کو مش بیر نکریه کاک دلکش تو خدمت تو کار هیوا سورا کرد لگل دزگاه خیرخوازی و برزانی چاود بینی به کردیش برکو پشرا راپورت که ماهی از این راپورت پیش کش ام دسپیک بخیراتن آوت کن گلکی کیف خوشم راستی هیزه که هاتن آو جبو ملوی درکه یعنی دسپیک اگو در باسپونا دزگاه خیرخوازی برزانی ما وکی واسوری کرد پیوندی به هفره حمی ملی اول کاری پیشوازی کرن و بلاف کرن به هفره ام دخبتن حتی نها اف چند روز مخاباتی که پر باش مشاندی 24 ساعت براستی یعنی کاک موسا و اکیپ خو رانازم براستی و همه میجن و در فتح ناف دستی مجی وکی رویبریا خسرجی وکی واسوری کرد مگیجی خستن خدمت دیش بگو ام خدمت آوی گلی خونی آواره بکن و ام تخوازم ویجی بیجن راستی کاک موسا گوت وینا وکی دستگاه خیرخوازی برزانی در خوشی ملت گلی خلک باشور کردستان کرد
ام جی هین بهتر جبو او زاروکن 7 سالی حتی میرن 7 سالی جن زاروک گو 24 ساعت ده خو پیشاندان خود ده کمکرن آلیکاریه پر جبو مبرومت و جه شهنازی بو ام سپاسیا ود کن و ام سپاسیا کانال رودال جکن کمپانیا و ایروگیا قامشته گلک سپاس بو گلک سپاس ما ملت ما خلق ما ام خدمتك باشا تماشاوان نيجا رابورتك غريب مجيد هيا او رابورت چیه رابورتا هاتنا آلیکاریا کامپانیا رنج روداو که روداو کوم کریه لباشوری کردستان جه مالکا حتی به قامشلو کریه رابورت لی تماشا بکن یکم کاروان کمپین هاریکاریا رنج روداوش بروش آوا گشت اف بارالگیره تجین اجه دلسوزیا خلق باشور کردستانه خلقی روشاوا لسر بتلیلی دست قطان و سروگان بجی روداو پیشوازی کرد هیرو نیزی که چپ کامیون آلیکاری زوارد ایرو روداو دنگ دا جهان توایی هین دنگ مدگین هر درکی او درن گو بر پرسیار یه گو اف کودانا سلمه پیدا کرین وجا آری کاریا هوا هین دنگ مدگین وی دنیای او دنیا گو دجی مرابین قناطار روداو چه قاسی مازنه و چه قاسی گرنگه و چه قاسی و دنیای را سرکفتنه و خاص ملاته کرد ملاته کرد خريفه هشار كرين والله روداو يدي لقيت دنيا مازن بو الحمد لله وكا يوم دجا يلقيت دنيا حمو مازن بو ام شكردار يخو دارك وهلا ام كرد ببنيك ام هيفار روجك هولي مش تاخذ بدنا هبدو ان شاء الله بيجي قريب هبدوره بقرن وام بنيك ان شاء الله خد على مبسل بخير کاروان یکم جه 40 بار هلگیران پکته همو پیداوستین مالباته که جه کلوپلین خواردنو گرم کرنو تندرستی پکته بریار صبح دست به بلاف کرن اوان بیته کرن دەستی وە خۆش بیتن سوپاس بۆ تۆڕا میدیای ڕوودا و هیویا سەرکەوتنی بۆت خوازیینە بە هەستکردنە بەبەر پرسیارەتیە و بڕاستی کارێکی مەزنە 120 کامیۆنن ئیمکانیاتە وەرگرتنێ لە سەرپرێ ڕۆژانەتنێ چل کامیۆنن چل کامیۆن گەیشتینە سو بە جەو خۆش بی ئەم دی دەست بکەین جه 22 مهوه کمپین رنج روداو جبور شوای کردستان هاتو بود دست بکرن 120 بار هلگیر جه همو پیداوستین مروفی هاتنه کم کرن بریاره دو قنا غاندا کاروان مایی بگن رو شوای کردستانه غریب مجید روداو قامشنو بله دنگ نایه من دنگ در هنر دویجا کیور من دنگ در هنر براستی نبیس دنگ من ودگره دنگ من برال من ونگره ایرو چل کامیون آلیکاری روداوی گیشن باشوری کردستانه سبه چلتین سبب چیه چل ایرو هات و سبه چلتی چما همو ببرنایی که موسا جبركو براستي لانن امني الفيدريج راد قال ما اخفتن كو على بالغيه كزيدا يعني ازدحام كزيدا دنا باش يقدر شيء وديسان جبوي دابويان جبوي مخزنان برزغريكا جبوي هنا نخوار و ايرو باران جبوي كو اكو تجي ماجا بيدا او كلو بل بهنا باراستن باشتر بهنا باراستن ما او قرارستان بیا به هفراکو چل بهن جبوی کو کنترل کا باشتر بیت کرد پیش رکاک دلگاش ازش تب پرسمون وی علی کاری چاو بلافت کن دگینن کدره لی بختیار قادر پیامنیر مل در ویا لگل منه باران براستی سرمایه من دیت يعني ما هم علی کاری بخورانی هم جی خیر بخورانی نه
بارم خورانی خوش بو بختیار تنال کدری زانم سال از زیدل در و نگرم تنیزی که آلی کارین که روداوی آنی نوی داره بەڵێ دڵ بەخوین بەڵێ من لەو شوێنەمە کە کامیۆنە بار هەڵگرەکانی ڕەنجی ڕوودا و کە کۆمەک و هاوکاریەکان بۆ ڕۆژئاوە کۆکراونەتەوە ئیدی لێرەوە هەموو ئەوانە کامیۆنەکانن کە لێرەوە ڕیز بوونا لە نزیکە و شوێنەی کە دەستگای خێرخوازی بارزانی بۆ ئەوەی کۆمەک و هاوکاریەکان کە لە هەولێرەوە پاکێش کراون بێ لێرە بە شێوەیەک لە شێوەکان بە پێی لیست و ناونووسین بێت دابەشیان کا من بۆ مەبەستا میوانێکی چالاکوانێکی قامیشلۆ لەگەڵ منە شەمدین محەممەد سڵاو ئەو کۆمەک و هاوکاریەکە ڕوودا و هانینە فایدێوان چییە وەختێ دێن پارڤەکردن بەسەر ئاواراندا چ بیت؟ دەستپێکی دەماوە و دەما بینەرێن ڕووداوێ باش بە بناوێ خەلکن ڕۆژاوای کوردستانی خەلکن منی گولڤێدە دژین ئەم ژۆر بێژن سپاس ji bo weş bo herêma Kurdistanê ji bo paşoriyê Kurdistanê ev alîkariyên gu hatin pêşkêşkirin hewcedariya wan rastî guhûnbarê rêveberiya xwe ser her wiha barên saziyên civaka sivîl got li vê de kar dikin hûn sivik dikin ji ber ku barê wana gelekî giran e zêdetirî 360,000 koçber ji xelkê menî Efrînê her wiha em bêjin ji tebqayê û reqayê hatinin vê de xelkên got kampa de bûn li wê de dijîn anha hatin li vê de rûdinin zêdetirî 10,000 malbat wek kes em bêjin 10,000 kes li Qamiş lê rûdinin ew hewcedarî gelek alîkariyanin ji ber vê yekê ew alîkariyên got hatinin ji Herêma Kurdistana Iraqê ji başûr wê gelekî pêwîstiya wana hebe got li ser van xelkan bê belakirin گۆ تەلەڤزیۆنێ ڕوودا و تەماشاکردن و چ جووری خەڵکێمێ خێرخواز تووڕێ ڕوودا و ئەو ئالیکاری هانین خەلک gelekî kêf xweş bûn ew gerek bû got derkevin pêşiyawe jî pêşwaziyawe bikin lê mixabin rewşa steqayê hinekî serme hebû ew nikarîbûn kêfxweşiya xwe ji war bidin xuyanîkirin lê duh wek destpêşxeriyekî em behsa wê nabikin saziya arta yara gandin û geşepêdanê li şarî Amûdê li bajarê Amûdê wek spasiyekê ji xelkên Herêma Kurdistana Iraqê reşandin li ser dîwarê xwenî ê dezgehê rihînîkirin danîn bi soranî bi Kurdiya Latînî danîn spas ji bo xelkê menî başûr ev piştgirtiya got vî wextê teng de piştgirtiya me dikin gelekî ji mer hêjaye nebis bi tenê ew spasiya got ji bo wan alîkariyan yani em dibêjin alîkariyên ê madî meعنewî yani him moralê xelkê me jî pê bilind bin dema got dibînin xelkê menî başûrê Kurdistanê biçûk zarok temen mezin tên û alîkariyan hekçe em bêjin kempîna a rûdawê bê yan jî wekî din ew kempînên got komeleya xêrxwaziyê ya Serok Berzanî şandibûn vê de دەستێتە خۆش سعات خۆش بەڵێ دڵ بەخین خۆتە زانی کە بۆ خەڵک ئەمە زۆر خۆشە کاتێکە لە سپەی بەیانیەوە لە ڕێگەی دەستگای خێرخوازی بارزانی کۆمەک و هاوکاریەکان ئەگا بە تاکی ئاوارەکان بە مناڵ بە پیربەژنی لێقەوما و ئەوانە ئەبینن کە لە تۆڕی میدیای ڕووداوە ئەو کات چەندە دڵخۆشە بن کە کەسێک بەشداری ئەم کەمپینەی کردووە gelekî spas Bextiyar Qadir به من رابویی که دلگش هون وی آلیکاری چه بلاف دکن دگینن کدره نهاف خلق من یگو پنابر ببون 2018 جعفرین چبون شهوه پارجی دما رژیم اسد کت ایریش کات سروا اوجی پنابر بون هری ماطب قورا قبا کروجلات سوریه و حسکیجی و خلق گو 2019 سریکانی کتبون کامپا و شوکانی سریکانی گوندوار حسکی بون دما داوی جریش سر شیخ مقصود ملت جور جهات ملی با کروجلات سوریه اونا گشتیش بروا رئیس داوی سرتاب قارقا در دوره حسکی اونا گش کوچبری هری من باجار روجاوای کردستانه بونیش دیری که حتی در بیسی قامشلو پرانی گش در قامشلو دنه براستی هجماره کی پرمزنه اولا پیله کی کوچبریه چه بو اونا دبستان مزگفتال هولال مالاب جیبونه هر مالک دو مال و سه مال هنه براستی ام به تنسیق به مجلس عفرینی دزگاه خیرخوازی برزانی اول کاریا گوش باشور کردستان تی ام
تنسيقها بمجلسين مجلس عفرين ومجلس باجار قامش وكدي مجالس باجار حمي باجار أولا جمر جهاد يار دكن جهه بتر حوجه دار تدي هناك منظمات تدي جهنه وسبلاوت كن ما وكي واسوري كرد سبيك مجي هناك على ناف دستيمه دابو بريغو دزگه ور بريغو سازيه دورن انها ام رياور او نافا دبستانا جمر ديار دكن ام جدشن و ام جواد خازن حر ايوار و تيم ما و دزگه حر سبه تیم تندرستی تیم بلاف کرنا سوتمنی مازو تیم بلاف کرنا خوارن و خوارن تشتی پیویس خوارن آگرم همی به هفره ام دچن بلاف کن حروش إيش ساعات حشتي سبيه حتى حروش خرشة يعني أنا كاردك دربنا كاردك يعني روج 24 ساعت يعني والروج شافين خوكرنا يعني از بچم جم وان قهرمانان يعني انكو براستی اف کسن يعني اف بشک جوان کسن کو آلیکاری بلاف دکن کوم دکن ددنا خلقه خورند ددنا خلقه کیل گلم باخفه کا اولوه داره هی واسور کی ابو کشکک خانمک جا افرینه بورا پیش افرینه اجبیر نکنه اف کامیرا کیجان کامیرا منه اوه وارم ویداره تمام عفرین جبیر ناکن کس عفرین جبیر ناکه تباشی ناوی تبخیر اسمان تج عفرین کدر عفرینی از راجو جهه کی گله کی مشهوره تلفر چی کاری دیگه از اندام هیوا سوره کردم بیش از سالن اب هیوا سوره کار دکم 6 سالم پیرا کار دیگه اره چی کاری دیگه از بخوا سر دپوید هیوا سور دسکنم دپو غرادی وهه والله تنا نغراضي نه ما ایرو 40 کامیون روداوی 40 کامیون آلیکاری گیان دارن هین دانه کتی هین کامیون اندایه سویجی چلته پشت چلته هر حتی دبا خوالا کرکک بشینن دبا حیوان سور ما بالا کری مگیش بلاف کری نه یعنی بنرن خلق تشتی کو دشینه زو بلاف دبا یعنی نامینه نه اره راسته تو چند سال جعفرینه درکتیه از 9 سال درکتم جعفرین 9 سال درکتی نه چیه پشتی كنت ناس سالان دركتي تفناجري نا از نازفريم نا خلك عفني الفرقالكن اري قالكنا هنا الكاري دقين وان اري طبعا الكاري الشهبه جي ما دقاند وان وكي وصل ورجي ما كاردكر تشتي قد دقيش تسليمه مجواره قدمان وانا الفرجي يعني بشتي الشيخ مقصود دركتنا ملات وقشت نطبقه ايش طبقه جي انا قشت قامش لدو كون بينا هال تنسر هفدو ديسو امبوارو دبن اليكار خلقي عفريني الفرقالكن ينكو كوتش بربونه اري قالكنا عددي وان قالكن يعني اي زيدا قامش نجبري داجي لكود مينن بخدي انا داوي هاتنا مدرسه دانا فرق جوان دبستانا دانا ودجامعه دانا يعني ام ببن في جيد ام ببن وكم بين كي جوان را تشدكن وحيانها نهار البرد اللي طبقه بين بس اللي بداريك كومتن انا ما خصم مدرسه زاروكا كيف خوش خذيت شكل عفرين ربيجي اسمان بخدي از راج عفرين اسلاف ردكم جملتي عفرين راجشت كارا و از سپاسیا خیرخوازی برزانی دکم گو دستک دانما و بین آلیکار بمارا گو ام ویدشتی پیوستی به دست ملت کنن و سپاسیا دکم تجی هر هفی قال لك سپاس دخوازم کساکش دستگاه خیرخوازی برزانی باخ است خوازم بهتر بحثا پرسا تندرستی بکم دكتور عباس دكتور كرم نه از خوازم بزانم دكتور كاميرا تانية جمرة بيجن كيجان كاميرا جبوكم أو كاميرا يالان دكتور هناكي ورا بيش ورم بيش باشا دكتور شويت باش لور سپاس حتى جنابتي اتخازم بزانه بميك چند تیمک که چند پزشکان بدارن چند آمبولانس تو بری هر تشتکی جه پرسیب که ترکی وقتی اوی سلیمانیه خلک سلیمانیه بله خلک سلیمانیه چما که میسن روت تبلی هویا کارمند قال لك خوشه بنر سليماني جعفريني هاتم سليمانيش قرا حسابك وبس كاك مساوي لهم شوينكي باشوري كردستان وهم لخدمتي ملتي خماين لير لروجاوي كردستان دكتور چند پزشکن کادری طبی چند کسان پیکتی چه خدمتان پیش کشتن بله کو جناب دزانی لوقت هر کارساتێکی مرۆیی و سروشتیەکێک لە تحدیە گەورەکان مەسایلی تەندروستیە و دەستگای خێرخوازی بارزانی شێکێک لەو بابەتانەی کە
پێشەنگە تێیدا گەیاندنی خزمەتگوزاری تەندروستی خێرایە بۆ شوێنانی کە پێویستیان پێ دەبێت. تیمەکانی ئێمە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە تیمێکی فراوانمان پێکەنە کە پێک هاتوون لە 25 فەریقی تۆبی کە لە نێویان پزیشک و پەرستار یاریدەدەری پزیشک و شۆفێری ئەمبۆلانس و بە 8 ئەمبۆلانس و نەخۆشخانەی گەڕۆک ئێمە تەختیەی چەند ناوچەیەکمان کرد لە ڕۆژاوای کوردستان لە قامیشلۆ لە ئامودێ لە ئەو ناوچانەی تر لە تربەسپێن و هەر ڕۆژە ئەم دەچینە منتیقە کە بە هەماهەنگی لەگەڵ هەیڤی سووری کوردی ئەم منتیقەکان تەحدید دەکەین لەکوێ فەراغێک هەبێ ئەم لە خزمەتی وان دەبین و هاریکاری پزیشکی دەگەێنینەوە. گەلێکی باشە سلاوێن مەش وێ دەرێژ قامیشلۆ بوو سلێمانی. سلااو بۆ هەموو کوردستان ji bo hemû Kurdistanê gelek spas wekî din kesek dixwaze vê derê biaxife û kesên ku li vir kar dikin xizmet dikin kerem bike bêje tu li vir çi karî dikî kat pêşî vêj min re bêj ez دابشکردنی دەکەم هەر لە ئەو ڕۆژەوە دابشکردن لە ناو ماڵەکان لە قامیشت و لە تا دەگەیە دربێسپی و ترپەسپی و گرکێ لەگێ و چلاغا و هەتا دێرکێ ڕاستی تو خەتەران هاتنە تو مەترسیان هاتنە بەڵێ بەتاکید دوو ڕۆژبەری ئێستا لە چلاغا ئەم گوندەکانمان دەکرد ئەو گوندانی دەوروبەری چلاغا لەوێ شەڕک دروست بوو ئیدی شەڕکی خەڵک بریندار بوو پێشمەرگە بریندار بوو لەوێن دەرێ بەڵام ئێمە هەر کاری خۆمان کرد ئیشی خۆمان کرد و نەوەستاین لەسەر ئەوەی کە هەر شتێک ڕوو بدات چکە خەڵک منداڵ پێویستی بە ئێمەیە ئافرەت پێویستی بە ئێمە هەر کەسێک پێویستی بە ئێمە کەلوپەل و خۆراک و خواردنەکانیان دەگەینێت چکە خواردنی گەرمیشمان هەیە ئەوان چاوەڕێ ئێمە نەکە نیوەڕۆ ئێوارە خواردنی گەرمیان بدەینێ ڕۆژێ چەند جاران خواردنی خەڵکی بەلاو دەکەن چەند جار نیوڕۆ ئێوارە بۆ خواردنی گەرم بۆ هەر ئەو کەسانێک کە لە ئەو شوێنانە کە ناتوانن خواردنی گەرم دروستکەن و تیمەکانیشمان چەند تیمەکمان لە بەیانی تا شەو هەندێک تیم هەر ئێستا نەهاتوونەتەوە تا شەوێکی درەنگ کەلوپەل تەوزیع دەکەن لە بەتانی و لە دۆشک و لە جلوبەرگ و لە کەلوپەلی منداڵان و لە شیر و لە عەفازە و لەو شتانێک کە پێویستە ماڵێک وەڵی تشکو دەریاتیە ئەم لە هەولێرێ هەولێرێ ئەفرین سلێمانی هەولێر کەک موسە تەمامە نە یعنی ما قامیشلۆ تەمام gelekî spas دەهرەوی دەست خۆش بژی çawa نانا کی هەیەش قامیشلۆ زانا kerem ke binêre ji hewlêr û ji Silêmanî hatine qamişlo alîkarî dikin çi xweş e ne pir xweş e rast e karê te heyva sor da çi ye karê me di ofîsa rêveberiya proje û têkiliyan aha çi dikin hûn emelî praktîk çi dikin pratik yani ana di wextê krîz hebin rengekî kar dikin rewşa wertene yana rengê aramî hebe em projeyane yani di destpêka xwe de em teqîmê xwe çê dikin ihtiyacata nas dikin çawane gorî wêna em pêşniyar yani propozala pêş dixînin ji bo alîkariyê ji bo demê ji bo va proja pêş bixînin em pêşniyar kirin daim kî bididime wekî din mûlo proje ser dixînin me alîkariyeke baş anî Rûdawê ne we çawa dît kaj min re bêje ev kampanya Rûdawê we çawa dît براستی بگشتی یعنی کمپانی چیز بین برودا و آنا تایبت و دستگاه خیرخوزی و برزانی و یه اندنی رو کرکوک جی مراستی مدیتن یعنی چه ملی دستگاه و سازی این عالی باشوری کردستان تین وی عالی که جی شهنازی جی کیف خوشی یعنی او جی متخوازن ببینن نه تنی مثلا یکی تیا کرداب سلوگانا سر عرضه ام دبینن راسته اوایا گاون پر پیروزن نرین آمده و ام گلکی کیف خوشن ام سپاسیا خو هەموو gelê başûrê Kurdistanê jî em dixwazin. Gelek spas kek zane te here bijî ji te re. Wekî din kesê baxfê berî ku ez biçim cem vîvanî xwe. Pişra nebêjin min dixwast tiştekî bêjim mecal tune bû. Kesekê baxfê keçik ne ez gereke î ku berê axifîne xelas heqê xwan dakirin. Kesekî kî ye? Dihokê kî heye bi rastî? Werin deqeyekê dihokê zaxo kî ji dihokê ye? Ji dihokê hatiye tu çawa yî? Serçavê me dest kaj min re bêje te çend rojên verî? Xwedê tîmê me
او 8 روج بالفيرا ما يباد الكريا بروكا ميتوتي نافيري ديرو هاتي بله ميتوتن تيمي صحه دوكي وزاخو همي بيجي تلفر چه کاری بکی کاری همي تو چه ديال دزگه خیرخوازی بارزانی هاری کاری هر نسخه که پی تی وی ما بیدنم دی هاری کاری چند روزم ببینی الودری هندی پی تی وی بیدن دمینی یعنی چه قاس پیوس بابا خواستن او الودری ببینه گلکس باس کی هبو اکیدن کی هبو زاخو کس هيا زاخو از ویجوارا بیجن دقیقه ها كهدية ورا هدية آها هدية ما الهوليرة كريه ميفانا خوا هدية تشاوي هدية سرچاوي ما چه كيف خوش بم استفي جاري روبرو دبينم كاك دلگش هدية قالك جارم بويا هفسروكا تايا اري هدية تشاوي لفر باشا روناهي هدية تشاوي باشي باشن ما ايرو آليكاري باش آني دستي وصابي ما سوز دا ما قوم آليكاري تينن ايرو ما آني والسوز دا والسوز اخو بيك آني دستي وصابي ما چل كاميون آنين سبيجي چل كاميون تي كاك مساد بيجي ادكو يعني اوقاس نه اوقاس بيجي زيادة تر هم نكار روجي چل لا راستي جي ايشا گوهاتي جيان كرن الفيدري روجاوا بدلي وي خوش دست و چاوی و حموها صاغمه يعني بشجريا خلك مي باشور كردستاني هشت ام ديسم سر ام خورتر مورالي ما هي بهتر او مورالي ماش كستي ما خلك خو يجو بجاراسيا و چارايا كوچ بربون نو كوچ برن ام نابجن پنابرن جي سر اخو خوي كردينه يعني لي مخابن جمالي خو دركتن او تشتها تشتكا قلك جرانا يعني مروف جارك جيان بكيت كفيشك قلك مزن ده سر وي وزاروكي حتى 10 سال البيش باندور دكي مخابن جاراسيا و چارا ما او ديتن براسي ام قلق دشكستن يعني من الدا خويا كرن لي مخابن دنافا مود ام دنافا خودش كستيبون بديت نوا جاراسيا و چارا و برانيت في سقما هذا يعني ناف خدن بجن يعني بلكي الفيدر نافي 10 سالم جارك برفنا بين اي صال يعني دي جارا برفات بريفاج هناك يعني برف نحل اي شات راستا يعني افخير ان شاء الله تشبيا بخدم محمود ناف كاردنا اما تشتك نكي يجي يعني ام صبح روش مكار بكن بريندار بيه؟ نا نبريندار بما از بچه رو شامیات تندرستی بچه گرام سال بسپاس سلامتی با ام بشو روزی بهور کنم کار دکن ام دیست جی هست کن متشتک نکن گلک سپاس تهنا بی هدیه بفورینا من دستی توسا گرت يعني گلک سپاس کرم کات اف خب بخشکی هالو Nice to meet you. Ja, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ja, wie heißt du? Ich heiße Jan Jessen Aha. und ich bin hier als Journalist, aber auch als Freiwilliger für BCF. Versuche ein bisschen Hilfe hier hinzuholen ans Land und versuche auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen in Deutschland für das, was hier passiert gerade. Woher kommst du? Aus Essen. Aus Essen, Essente, aha. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie hast du Kurdistan gefunden oder Kamishlo? Also ich bin schon sehr, sehr lange in Kurdistan immer wieder mal unterwegs, seit 2011. Das ist nicht das erste Mal, ja? Nein. Und ich bin auch relativ häufig schon in Rojava gewesen. Jetzt ist die Situation natürlich sehr, sehr schlimm. Ja. Und ich hoffe, dass bald hier Frieden einkehrt und dass die Leute auch wieder nach Hause gehen können. Ich hoffe, ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Galek Spaß. Essen hat ihr. Bravo, Biji. Hast du ein bisschen Kurdisch gelernt, oder? Ein bisschen, ja. Galek Spaß, Herr Beji Kurdistan. Herr Beji Kurdistan, Galek Spaß für Buja. Ja. Zor Spaß. Dankeschön. Vielen Dank. Galek Spaß. Kak Musa. تزانی پیری ما یزیدی جیل وره اگر تو پیری یزیدی جیل وره پیر پیرش کدری هاتی ام تبخیر هاتی سرچاوی من تشاوی پیری من باشی ام ور تش کدری هاتی ازش خلکی بعدری ما بعدری سروکی اوفیسا دزگای مال شنگاله سرچاوی لفدری کاری تا چیه پیر الفيدري كاري من جروبا كتايبت ما هر كسك الجهه كي بمينتن دفي ازبچم او الكاريانا گشتز بگین جبلی تیمت میدی همواش سرپرشتی کی يعني اگر برنامجی بدین يعني لفدري يعني دناوا دبستانا ودناوا مزقفتا داخلكم بو ودناوا مالانجي ده هيا وهندك جارا مثلا دبيني داتا نگهشتننا لجهكي يعني هندك مال اگر هبن سر جادي بمينن كاري في او وانا تحقيب بك جروب دبيجني الدرفي مدرسه تشتكيت وهروانا دقيقه كاس مادام افا كسكي كوهاتيه كار نكه هيا يعني مثلا خوش بر
خوشبر کار بده نه بس خوشبر کار بده عالیه کی نه او پنابرن يعني او پنابرن كل جهه كيمانا ند ناوا دبستانا دانا ند ناوا مزقفتا دانا او بجيدكي عالی کاری دگینه اش بنا بسيارات جهه واسور شهد الفيرين نظام كاكي نه يعني چه ما بيجي مثلا هنا كان دبكو هاتبن بالنافي كار هاتبن في الكار نكن لي بارنا كم مديت صحبتكم حناك هذيك يعني حركس جدل كار دك خلاص هاتي اجتلا ما هاتين كار قال لك سباس خدمه الرشاوه تهر هذه دور ازي برسا كدم بكم برا خلكي كوباني نبي جدل بكو انت ما اف برس نكر هوني كانجي علی کاری بگینن کوبانی اف مرا قال لك جرينجا اف قص علی کاری هاتي الفدر كوم بويا كاك موسى كاك دلقاش لي اف علی کاری نشفيه كوباني از برسف بدم يعني دسپیکا گو دزگاه خیرخوازی برزانی هات شخوام او که واسورج بری مخواستم در باز شی مقصود ببین نهشتن رژیما انا دمکیل شامی نهشتن ام چون حتی در حافر وقتی شی مقصود نهشتن دزگاهی دما در باس بو ما گو گور پیوندی و علاقات و نام نتوی وانا هنه چون دیرک يعني گلکی خماوی تشتی خوانم براستی اکیپ خو جهاندن دزگاه خیرخوازی برزانی تایبت کاک موسی اکیپ خو جهاندن گو اون کاری خو بکن وانا بری خدا تیما خونی علاقات و شخصی خود برای خودان گودری کی وکش بکوبن ما ابو خوشوبان قال یو ان جوینا کی چیکرن رنگی کی عاجل یو ان جهاد جوینا کی قال وانا و فیسا وانا مخابن دستور ندان گو دستگاه دستور ندا يعني يو ان براس يو ان جدي بكو علی کاری بگی کوبانی از باور دكم جدينا لوانجي برزجريكين خوهنا يو ان جي يعني روتيني ويجلكن براستي دكاري دا ام دقال وزارة خارجية جي اخفتينا يا سوريا ما حاضر يا اخوة نبتني لقامش لو ل عفريني لجين ديجي اوفيسين مهنا لحلب يجي ما قلت يا اجر كاروان دويري جي راهبي اوفيسا ما يودري حاضره آریکاریان بگهینی براستی تا پرسکرد کوبانه گلک جبوی ما گرینگه ام دزانین جبوی همو مروبایتی گرینگه و ام دزانین چند جارا جناب سروک بخوال سروی که راوستیه کوبانه و هولدانین جناب سروکی بورد دزگه خیرخوازی بارزانی جناب کاک مسروری سروکی هرما کردستانه بردوام هنا وماجي بخوا يعني دقال راه دارين فيدريجي دقال هايفاسور وام بتنجي ما دوكم بونين تايبت دقال يو ان اس سي ار كرنا الفيدري دقال اوتشا كرنا الفيدري ما حاضر يا اخواني شدايا وما قلت يا وانا وام هر قافجي امادينه يعني 24 ساعات بس نجبوي كو ام مزنترين كاروانه الي كاريان بجهينينا كوبانه 24 ساعه جمره جبر هندجي مدى خاص كريا كنت فيدري رابط شكو ام دزانين ب 24 ساعات ان امل دهوك دجهينا دجهينا كوبانه ما اف حاضريه دربريه بو فيري ما دربريه بو حلب يجي ما دربريه وام هالروجي تحقيبا ديكين راستي ام شلون ديكين بو في كيكو ام حاضرين شكو روجانا خلك كوبانه فيوندي بمبادئ حتى نهاد يعني تشتكي ديار هيا كو تسوز هاتنا داين كو هوني علی کاری در باسی کوبانی بکر یا گرنگ او بو کاروان ایکی چو و ام دزانین کو پیت دیگلکن کاروان دویجی از باور دکم آماده کاری جبوی هات نکرنه جبوی خاچا سوره آی سی آر سی دچی من جبوی هر دو کاجی آماده یا خو در بریه او ما بتنیجی راپورا خوجی دایا ام چد بین دیگل خو او بابت جهاتینا حاضر کرنه و او پیت بینا او انکو ام روزانه جوی خلک کوبان دبیستینو خبر آمد دن کو اف احتیاجت وانانا لوی داری باش در راپورت ما هناك یا دنیا رحمانه اما راپورت دنیا پیشکش بکن پیش رجار کدن دیبیت بردوام بکن هاتوومەتە دەوروبەری گوندی سەفای شارۆچکەی چلاغا. ئەو گوندی استراتیژیەی چەکدارانی سوپای عەرەبی سووریا بە هەموو هێزەوە هەوڵی کۆنتڕۆڵکردنی دەدەن تا لەوێوە بگەنە چلاغا و بەوەش پەیوەندی نێوان باشوور و ڕۆژاوای کوردستان ببڕن. ئێستا دەمانەوێت بچینە نزیک گوندی سەفا لای گوندی باقلە کە شەڕوانانی لێیە لێرە پرسیارمان کرد ئایا دەتوانین بچینەوە نزیکانە بزانین لە نزیکە ڕۆژەکە چۆنە تاوەکو ئێستا تەعام لەقەت دەڵێن نا باشترە هێشتا
بنین هەرچەند دۆخەکە لە کۆنتڕۆڵی شەڵبانانە. لە بەرەکانی شەڕەوە خۆم گەیاندە ناو بازاڕی چلاغا. مەبەستم بوو بزانم خەڵک دۆخەکە چۆن دەبینن. نەزیری تەمەن 45 ساڵ باسی مێژووی شارۆچکەکە و دۆخی ئێستای بۆ کردم. چلاغا باژارێکی کوردیە هەموو وەضعیوا خۆش بوو تێر بوون کەس عیش نەکرد هەموو کاخۆت کرا ئاغا حەمد لە وەضعی چلغا گەلێکی خۆشە قەوەدامە هەیە خورد هەموو شیارن و هەموو چەکێوا بوارنە و نۆرمانیمە بلندن و ترسنینە هەرچەند شەپۆلی چڕی تعریب دەستی لەم شارۆچکە کوردیەش نەپاراستووە. بەڵام لەم بازاڕە من ڕوو دەکەمە هەر لایەک تەنیا دەنگی بەرز و دلێری کورد دەبیستم. ئەسبابێت و پێشمەرگامە پێشمەرگی ڕۆژاوا بژی کوردستان بژی مەسعودێ بەردانی بژی سەرۆکا بوو بژی جمعانە کوردە ئەمێکن حتا خوند لە شێمە دەهامێت بە ڕۆڵاتی خۆ دەکەن ئەم ژۆڵاتی خۆ ناقەرن بەریان ها نۆت مالێ کورد تێدە بوو بەریا 15 ساڵی بەسوەکەی گۆ شەروان کەت نەڤردا شەروان تەبری وابرخانی دانەوە بکرێ و چی کردن وردێت بەسوەکەی ئەف شەر قەومی هەمووە بازدا ئەم کورد تەنێمان براتیا گەلامە ناب مە کوردت بێ مە کوردستان بێ. سەرەڕای دەنگی تفەنگ و دووکەڵی بردومانی تانک و تۆپ دیمەنی زاڵی ئەم ڕۆژانەی ڕۆژاوای کوردستان بەرخودان ژیانەیە و خەڵک بەبێ ترس کار و ژیانی ڕۆژانەیان دمەشێنن. دڵنیا ڕەحمان ڕوودا و چلاغا. بەێ ئەف راپۆرتا دڵنیا ڕەحمان بوو لەوێ دەرێت ناوە vî karê xizmetkirinê ji bû xelkê xwendekareke zanîngeha Rojavayê Kurdistanê ji heye jî xwendeka zanîngeha Rojavar ya Qamişlo keremke baştir tu çawayî Spas çawayî tu li zanîngeha zanîngeha Rojava dixwînî Qamişlo çi dixwînî ez wêjeya Kurdî dixwînim sala çaram Tilvir çi dikî ez li vir ez hatim xwebexş wek alîkariya heyva sor bikim ev çend roja em alîkariya wan dikin em bi we dirabin em ji xwe jî em spasiya desteya berzanî dikin gelek spas em memnûnin ji bo ku ev alîkarî bi millet re kirin îro me alîkarî baş anî gelkî jî rûdaw jî spasiya rûdaw jî dikin ew jî alîkariyeke baş anî û tenê bes ev zanîngeh niha girtiye zanîngeh girtiye ji ber rewşa şer zanîngeh hat girtin hûn çend xwendekar lê derê ne ê ku wêjeya Kurdî dixwîne em 28 xwendekar ê ku wêjeya Kurdî dixwîne ê sala çara sala yekê jî xwendekarê wan gelekin sala duwa û sala siya jî hene gelek spas serçava spas jî zor spas baş e deqeyeke me ma hewlêr dibêje kek Musa te dixwast tiştekî bêjî من دخواست دو سێ تشتێن گرنگ بێژم دقەیەکم بڵە یا گرنگ ئەوەیە ئەم لەسەر ڕاستپاردا جەنابێ سەرۆک بارزانانی لەورن و گوتی ئەمەژی حتا پێتوی خەلکی بووە هەنا هون دمینن یانی هونێ بمینن ئەمێ بمینین و پشتی هنگیژی گوتیە ئەم تنێ بۆ ئەوارە نەهاتینە ئەم بۆ هەمی خەلکی ڕۆژاوای کوردستانی لەورین و ئیشەڵا هاریکاریên me berdewam dibin ya du duwajî ew e moletê standina ofîsê desthilatê Serokê Bordiye Cenabê Kak Mesrûr Barzanî ji min re gotiye ku ofîsa dezgehê xêrxwaziyê Barzanî li Qamişlo vekin ku xizmeta hemî Rojavayê Kurdistanê bikin û îşallah em dixizmeta xweş e hûn ê înşallah vekin îşallah kek dilgeş gotina te ya dawî spas ji bo we gotina dawî ji bo xelkê me nê Efrînê penaberê Hesekê ji ber hejmar pir heger heta niha em negihîşti bin hinka em soz didin em ê bigîjin wa em lêberînê xwe ji wa dixwazin em soz din em biginin baş ew alîkariya ku hatî temaşevanên hêja wê bigî xelkê me yê vê derê dubare dikim îro rûdawê çil kamyon alîkarî gihandine Rojavayê Kurdistanê sibe çil tê bi hev re ez bar dikim wê nêzîkî 120 kamyon bin ku kampanya rencê rûdaw ew alîkarî ji Rojavayê ji bo Rojavayê Kurdistanê kom kiribûn û şandibûn û me soza xwe cîhanî renc ew alîkariya ku we kom kiribû li wê derê ev me gihande Rojavayê Kurdistanê gelekî spas temaşevanên hêja ev program ev dîbêt bi awayekî zindî min ji were ji Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê pêşkêş kir sibez dîsa li gel we me bulteneke nûçeyên ji were pêşkêş dikim mala we ava
وتماشا کرو اف کسن اف قهرمان براستی که خدمت دکن آلیکاری دکن دبیجن شب و روز خودگین هف و آلیکاری پیشکش کن کینه مالوا آوا جقا میشلو دمک خوش و بخاطری و